بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. S imenom Allaha svemilosnog milostivog. Mi smo ga objavili u noći odredbe. A šta ti misliš, šta je noć odredbe? Noć odredbe bolja je od 1000 mjeseci. Meleci i duh s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Spas je u njoj sve dok zora ne svane.